Саламатсыздарбы, кымбаттуу Универсал Кейджи каналынын катталуучулары. Кутман күн бардыңыздарга. Мен жаңа өзүм обещать этип кеткенде идиш катарына келдим. Кандайсың? Жаксыңбы? Бардығы подземностьтер. Мисалы, готовый сервистерімізде 12 пиала, 12 чина, 12 түрден тарелка болса, бұларды өзінің стол үстіне жараша қылып 24 пиала, 24 кесе, 18-ден же 24-тен тарелка, қаласа 8-ден, қаласа 4-тен қылып, чайнектерін алышы керек да. Аштықтап, сен аса шоу қарап шығады бұларды ше. Бұл мина Қытайды оригинал бірінші сорт фирмасы. Мұны ол да Баларында айтып қойсаң, елдерге көбінше балары керек та. 85 сомнан қылып береміз пиалаларына. Кеселеріне 190-нан қылып береміз минаны ғана. Чайнектер алып. Теріп алышады екен да мұны тері алады. Но салатницалар 320 сомнан үшеді. Аванилары 480 сомнан үшеді. Так, аштабақтарыны 550 сомнан қылып береміз. Бұл деле ушундай ба да бұлар? Ал арзанырақ береміз. Бұл қанша? Так, оның пиалалары 65 сомнан. Салатницалары, аштабақтары қанша? Бар жолы бар. Аштабақтары 450 сомнан үшіп қалатаны. Салатницалары ше? Так, салатницалары 280 сом, 320 сом, аванилары 420 сомнан үшіп қалады. Конфетницалары? Так, ол чоң конфетницасы 950 сом шығады. Эко тең, а? Астындағы 850. Бұлар эмнелер? Бұлар азыркы модадагы конфетница, фруктовницалар, а? Конфетницаларын 2800 қылып. Кайсы? Олар ушул 2800. Урматтуу катталуучулар, менин каналымда орус тилдүү адамдар да көрүшөт. Ошондуктан сын айтпаңыздар, орусча айтпай эле кой депчи. Керек орус тилдүү көрүүчүлөргө да. Канча? Мен кайталап коем орусча. 1800. По 1000, по 2000, да? 2000 сом. Мына конфетницалар. Новинки. 2800 кайсы? Ошолор. Мына 5 көздүлөр 2800 сом. 5 көздүлөр канча? 2800 сом. 2800. 1600 сом. 1600. 1600. 1600. 1600, а? Мына конфетницаларчы? Ал конфетницалар 1400. 1400. По 1400. Булар канча болуп тур жогорусундагы? Ал 5000 сом набор ошол турушу. Набор ушул турушу Ал мунусу 19000 сом. 19 тысяч 5000 сом. Кайсы ушул бардыгы 19 5000. Кайсылар? Ошол турушу. Это 5000 сом. Бул ба? Ушул набор 19 000 сом. Этот набор стоит 19 тысяч сом. Мына вареницаларды, бокалдардын бааларын айтып койсоң? Вареницалар Вареница. Так, ноларыңыз 750 сомдон 6 штука. Нолар распродажа 600 сомдон. 750, 650, 650. 650, 600, по 600 сомов. Булар? Нолар 850 сомдон. 850 сом. В наборе сколько? Наборда? По 6 штук. 900 сом, 900 сом, 800 сом, 800 сом. наркы путу бийиктер 1100 сомдон. Өйдө вареницалар. Варенье длинная ножка. Канча? 1100. 1100. В наборе 6 штук. По 6 штук. Шулар канча мыналар? Готовый персон 72 штук. Готовые. 12 000 сом. 12 сом кылып беребиз. 12 000 сом по 12 тысяч сом. Шулар канча сом экен шулар? Булар бардык 12 000 сом. 12 000 сом бардыгы. 7,5 ушул 7,5 ушулчу мына. 16 000. 105 штук чыгат ичинде. 105 штука. 105 штук. 105 штук. Бул да ушундайбы? Ал Канча набор? 12 000 сом. Мына ак идиштер 47 дейт, мына 340 сом. 47, 35 сом экен. 57 сом, 57. 135, 75, 95 балары жазылыптыр. 135, 180, 115 там, 180, 125,
250, 150 salатница var. 85, 85, 120, 170, 170, 120. Şu salатница kança? Bunun var. Onu 150 dolar. 150, 150. 100, 150, 175, 180, 115. Мына ушул набор фарфоровый стол канча? Бул набору зеже 15 миң сомдон тегереп калат. Пиалалары 105 сомдон. 15 тысяч сом. Кесеси калбай калды. Турнике түшөт кесесичи. Кесесini 185'ten берип аттык. Кесес 185. Чайнектери 650 сомдон түшөт. Мыналары 420 сомдон чыгып калат. Мыналары 380 сомдон түшөт. Шундай. Аштабактары 600. 600. Аштабактары, салатницалары? Так, нарко салатницасы 360 сом чыгат. 160. Recep memuarlığı. Cana taşlakta temir. Ушул набор терип алмабы? Мына үстүндөгү. Бардым. Ушул спойный тервалмайт. Мынау жак готовый сервис. Булар бардыгы терип алынат. Бул жак азыр көрсөтүп кеттим. Сервис. Столовый сервис наборлар. Чогуу сатылат экен. Мына ушул канча сом? Мына гүлдө. О, гүлдү 5000 сом болот экен, же набору. Набору бар. Канча предмет? 35 сомдон. 12 предмет кылып алганда болот. 12 предмет кылып алганда. Burada trafik var. Senin pastakan. İşte bak. Nerede Türk? Kapattı. Мына набор бар канча? Ушулар. Кыстап. Onu 6 sarı 1400. Bunlar 1400 сом. Мен оригинал фирмалар дежем, нолар 600 сом. Нолар 1000 сом. Нарко сахар солу. Мына ушул канча? Бул терип алынат. Чайнеги канча? Çayneği 750 сом. Пиалаларычы? Piyaları 150, keseleri 250. 250. Кружкаларычы? Bunun kuşkası 6 штук çıgat, коробкада 2800. Bunun konsu 3200. Bunun konsu 3000 сом. 3200 канча штугу? 6 штук. 6 штук. Мына салатницалар менен полницалары? Полницасы 400, салатницасы 300. Мына 400 штук салатницасы 500. Шашка.